bakunzi bashimirwa TV mumeze mute abari majyaruguru warasirazuba n'iburengera bwaryo n'amajyepfo n'amajyaruguru kanizire ko mumaje kunogerwa n'ibiganiro tugezaho byinshi kandi ibigeye bitandukanye. Rero twagarutse rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twagarutse rero ni imirwano myinshi kandi iteye ubwoba n'agahinda, ariko nago ninjye nyine tugiye kubabwira ayo makuru atandukanye. Ndi kumwe na mugenzi wanjye, reka muhikaje muri studio. Muzite muvandimwe? Nakoze cyane kunyakira, meze neza kabisa. Urashima Imana? Ewana, ndakomeye nk'urutare. Muri studio rero ngo tugiye kubwira iki abantu batwumva bari burasirazuba n'iburengera bwaryo. Uyu munsi twababwira ko tugiye kubabwira iki? Ubu ngubu tukaba tugiye kureba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano imaze iminsi iri kuvuza ubuhuha, ndetse n'ubu ikaba igikomeje yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Hose tukaba turi bunyureho tukagenda tureba ukuntu byifashe mu materitwari yose agiye agenzurwa na M23 muri operasiyo iri gukorwa na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zifatanyije na Wazalendo yo kugenda zataka M23 zisanze mu birindiro byayo. Yego. Ni n'amagambo tugiye kugarukaho menshi cyane, kandi nibyo tugiye kubabwira. Tangira ubinje mu kibuga cy'amakuru. Ubundi guhera mu cyerero rw'uyu munsi tariki 29 Ukwakira 2025, M23 yahuye n'uruva gusenya. Yego. Aho yakomeje gukubitwa umufirizo yatatswe muri Warikare, yatatswe n'ingabo za FARDC ndetse n'iz'ubundi zifatanyije na Wazalendo, yaba ingabo zirwanira ku butaka cyangwa se izirwanira mu kirere, ndetse n'indege za drone zimwe zitajya abapilote. Urebye mu kirere uri kubona ko ikirere kijimye bitewe n'imirwano kuberamo, abantu batangiye guhunga. Imirwano imeze nayo muri Warikare, n'amakundi gufata neza nuko M23 aka gace ka Warikare ishobora kuba hari ibice byinshi itari kugenzura byamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba FARDC. Urimo kuvuga ngo M23 bayigose? Yego, bayigose. Urumva na bw'inyengamburiro ifite, impande zose bayigose, bayigoteye hejuru mu kirere ndetse no ku butaka. Nkawe dukunda kuba turi kumwe isaha ku isaha, cyangwa ukunda kuba wicaye kuri kiriya kibuga, urabona M23 kugira ngo yingire yisubije ibyo bayatse, urabona yakoresha iyi strategy. M23 ukuntu ndi kubibona ukuntu ikibuga kimeze, yego, ubu ngubu hano muri aka gace na strategy nimwe ifite yakoresha kugira ngo ikomeze kukagumana. Ahubwo ikintu yakora ni iki? Ni ukongera imbaraga ahantu bataratakwa ngo bahakwe. Yego. Nka Goma. Yego. Bakareba uburyo Goma ariyo yatanga umusada nawo wo mu kirere ujya gutabara muri Warikare, kuko ubu tuvugana yaba muri Warikare ndetse na Masisi byejyanye imirwanire imiraba. Bivuze ngo nta bufasha bwava muri Warikare bwinjira he, bwinjira nta bufasha nako bwava muri Bukavu bwinjira Warikare, kuko n'undi kuva Bukavu ujya Warikare ni ahantu hato, urabona ko ari mu marembo. Yego. Bivuze ngo mu gihe abarwanyi ba FARDC ndetse na FDLR na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bari muri kara gace ka Warikare, ntabwo ubufasha bwava muri Masisi ngo bwinjire, ahubwo cyetse hagize indege zihaguruka zikaba zikaza kwataka zigafasha iki M23 abarwanyi bayo bari hariya, zigahaguruka zihagurukiye hehe? Ubu ngo ahantu zagahagurukiye, yego, ni muri Kivu y'Amajyepfo, nubwo nabo batangiye kwatakwa bikomeye cyane. Yego. Zagahagurukiye ku kibuga cya Kavumu, kuko nicyo kibuga M23 ifite cy'indege, kandi izi ntambara zihari kuko bari barafashe ibikoresho byinshi bya MONUSCO ubwo bafataga cya kibuga cy'indege cya Kavumu mu ntangiriro z'umwaka wa 2025, nyuma yuko bafashe Goma. Urumva hariya ni nk'ubutabazi bwakavuye bw'indege zakagiye gutanga umusada hehe muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Warikare. Ariko ubu tuvugana naho muri iyi Kivu y'Amajyepfo imirwano naho imeze nabi. Iki kibuga cy'indege FARDC yashaka kugifata kugira ngo ikuremo M23, tumva ko yatangiye kwatakwa bigiye bayatetso yisanze muri teritwari igenzura ndetse no mu birindiro byayo, barayikubita ahantu hose. Bivuze ngo ahantu hose ikintu isigaje ni ukwirwanaho, ikarwana uko ishoboye kugira ngo idakomeza kwamburwa uduce tumwe na tumwe. Erega buriya nayo nago yicaye, kuko burya baca umugani ngo nawe usangira mudakoramo. Buriya nta kuntu itaba yagize
nubwo ibintu by'intambara ejo barakugukubita ejo bundi nawe ukongera ukabakubita kandi baca umugani ngo ngo iyo wirukankanye umugabo usigana imbaraga zisubira inyuma. ngahe nuko rero banyarwanda kandi banyarwandakazi mwe mudukunda muri mbande enye z'isi, ngahe nguko rero M23 irimo gukubitwa ibintu bimeze nabi, ariko itwo twabashishikariza mwe mudukunda kandi muduhozaho amaso, reka tubabwire ati nta kundi ni ukwihangana. harya mu gitondo hari inyandiko bicaye barashishimura. ndakeka ko bagaragaje imfungwa harya bafashe zingahe za M23. bagaragaje ko bafashe imfungwa 40 nizo FARDC imaze kugaragaza yuko imaze gufata za M23 ndetse n'abasirikare babarurwa benshi babashije kwasiga ubuzima bwo bahongaga imirwano yarayibaye muri irijo muri Warikare, ari nabwo FARDC na wazendo babyutse bakora operation yo gushakisha ingabo za M23 zacikiye mu mashyamba ariho bari gukurikirana yari muri Warikare. Ariko se buriya wenda nkawe uri umunyamakuru kandi uri umunyamakuru w'umwuga, nawe urashidikanye yuko ko bafashe 40 bonyine cyangwa ari abandi baba bafashe buriya y'abantu bari ku rugamba bakoresha strategy zose kugira ngo umwanzi abashe gucika intege. Hari n'igihe ashobora kubana n'umusirikare n'umwe bafashe aho kugira ngo wenda bavuga aya magambo kugira ngo ni ukugira ngo bakanga umwanzi bahanganye yumve ko hari ingabo zimwe zabo ari gufata cyangwa se yishe nyinshi mu gihe batarahajya kujya gutanga umusade ngo babashe kujya abo barokora. Hari n'igihe bose bashobora kuba banahunze cyangwa hari n'agace batanagafashe bya nyabyo, hari uduce tukikugenzurwa na M23 hari turahari twinshi. nk'uko umuntu ashobora kuza mu gacererema akaba yafata umudugudu umwe mu kagari kose, yego utundi yindi midugudu imwe yagenzurwa nawe, yego bivuze ngo biroroshye kuba wakigarura wa mudugudu wawe bakwambuye. niko na hari abimeze. FARDC agace yatse M23 ni agace kamwe mu duce 200 benda duhari, yego ntago kuvuga ngo ni agace ka Warikare kose, ni mu nkengero za Warikare n'uduce ifite kwa Warikare iracyafitwe na M23, ariko imirwano irimo irabera misibaniro kugira ngo babashe kuba bahahamba. Reka unyemerere usubire inyuma. Uravuze ati bishobora kuba ari uburyo bwa politike, ako se bikaba politike bavuga ko bafashe imfungwa za M23, none se nyuma yaho M23 ivuga ati za mfungwa zacu mwafashe turashaka ko muziduha, urumva FARDC yabyifatamo gute? Ngiye ukuntu mbyumva rero, yego ukuntu urugamba ngenda ubona hano hagati ya M23 FARDC ndetse na wazalendo n'ingabo z'ubundi zo ntabwo nakomeza kuzishyiramo na wazalendo, ngiye ndibaza kuri FARDC ndetse na M23. ikintu mbona nuko bose harimo amacenga hagati yabo. Amacenga ameze gute? niba bumvikanye ko bagiye mu biganiro, iduha muri Qatar tariki 14 bari mu biganiro, n'ubu ngubu umunyamabanga uhoraho wa M23 yarakiri Qatar, baba bakiri mu biganiro imirwano ikahita itangira. Urumva ko hano harimo akantu n'uburyo bwa politike ntabwo tw'imitego. Ntabwo wavuga ngo M23 baragambane cyangwa FARDC yaratengushywe, ahubwo bose bafite impamvu yabo runaka barimo bararwana. Twege dushobora kubona ngo bari muri muvumo yo kugira ngo babohoze igihugu cyangwa se bagire iki, ariko nabo bafite izindi mpamvu zabo bwite bashobora kuba barimo bararwanira. Ariko ikintu turebera hamwe mwishunga kigaragara nuko M23 ibyo ivuga irwanira biragaragara, na FARDC ibyo irwanira bose ikigaragara barimo barwanira ikintu kimwe. Bose no kurwanira igihugu bashaka kugiha umudendezo n'amahoro. Ariko niwamenya ngo bizarangira ari inde ufite igihugu, aho igihugu kiri harahari, ariko na M23 nayo ifite imbaga kandi irimo irarwana bikomeye. Urumva rero mu gihe hatagiyemo ibintu by'ibiganiro bakaba bagiye kubishyira ku ruhande nk'uko bamaze kubitangaza, biragoye yuko iyi ntambara iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagarara. Yego ni ibintu bikomeye rwose, ni amasaso. Ubu se ni iki twabwira abanyarwanda kuri tariki 29 kubera inzirakarengane zirimo guhura n'ibibazo byinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ni iki twabwira wenda
nk'abo baturage barimo kubigenderamo cyangwa nk'abantu baduteza amatwi aka kanya? njye ikintu nabwira abantu baduteze amatwi, yego, hari abantu basenga Imana ikabumva, ntibazamura isengesho kuko amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbona ntayo tujye tureka kubeshyanya. aya mahoro ntayo, n'ibi biganiro by'amahoro barimo barajyamo ntabyo, kuko niba bari mu biganiro intambara akaba yibwo ikomeye, bivuze ngo ibyo biganiro ni nk'akadeba bari gukingana kugira ngo babone ko hari ikintu barimo barakoraho kugira ngo amahoro aboneke, ariko nta yimirwana giteze guhagarangira we mba mbibona. Bamwita umunyamakuru wabigize umwuga witwa Lambert, arimo kuvuga ati nta mahoro ahari. Dushimira abadukurikiye, twashimira tubabwira ngo iki, turabwira ati muraba agaciro kuba waduteze amatwi ndetse ukaba waranakoze subscribe. nawe wari uri kutwumva utarakora subscribe, nyaruka hasi ukande ubundi ukane no kukazajya kugira ngo ujye ubona notification ubashe gukurikirana amakuru tujya tukugezaho umunsi ku munsi. Reka tubabwire ati Imana nibigisha bikomeze kubahoraho cyangwa kubanambaho. Utameze neza ejo azamera neza. Bye bye.